Hi ma'am, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯁꯅꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯂꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ. ꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯅꯦ. ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯁꯨ SSC GD 2023ꯗ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ. ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ. In a store, an item with an MRP rupees 28,500 is available at the discount price of 27,645. What is the percentage of the discount given in that item? 하이브디 28,000 피바 MRPC pot amasi item amasi moine discount pitokre kayada phangeba 27,645. What is the percentage of the discount given in the item? 하이브디 koigi shop ta 10% discount, 5% discount, 6% discount adugi percentage to puto haibani. Si ani thong nai hotke ani adum chamane adum short ngantani adubu amana formula seasoner hotkera adagidi adu mai talake ahanbada aikoina kumai khangadage na haiba matamda yengajebuko magi short che aikoina yengakanda ai hairagebo si 28 chi kaino neba masagi price neba noina khangadaba amna 28 chi MRP price neba 28 chi MRP price neba 28,500 si MRP price neba mathangda discount price noina khango kya 27,645 si discount price neba si dum irai no hotbe ani si khanglo da kadi ani si difference to yeng to khaido adu tadi si khaido ta da kadi kya ta da ge ba ai dum samjal lage na ko yeng wai khaido yeng bada 855 tai 855 tai siko 855 tare so 855 sida kaido ge nai mata dog law na ngasai gi magi original price duna ai MRP duna divide to tho ngasai gi kaino du da original price to the azaduga into 100 one to dum jai ba sa koi percentage ai ni na 100% is the half of 855 sida divided by original price to 28,500 si original price ne into 100 ne percentage bidong the zero ani je cut to bro duga zero ani je cut to bro ba matung da masai gi 285 855 to 285 na kano divide to mo the 3 ne adu ita di 3 type magi answer ji kya no c ji chume 3% ne c sumaina minute phada na koina hot pe ya sumai piram MRP duga discount duga original price duga ngasai gi moine henkala yon ga haigera handa na yon ga haigera discount haigera bra not discount haigera ani dugi yoliba market price duga MRP original price do khaidok narga madaida original price ne divide or kan da 100 na aduni percentage na haisi second atopa ngasai ke normal noina formula seasoner ga hot che haiba do ai holke yengo formula seasoner ga hot ke na hai yenga ga hosiba masai formula pala ko hoche MRP price kya 28,500 aduga discount price kya 27,645 adu targadi koine discount percentage puto kya targadi original minus discount price divided by original price into 100 haibani mal formula sembadi adu the whole is discount percentage puto kya targadi koina ahan bada
original minus discount divided by original. I price the half record sandamnina isam dala into 100 time. Same मतलब कि original का discount के जो original की क्या नो MRP 28,500 minus discount price की क्या नो 27,645. Original price की क्या नो 28,500 into 100. शेदो मत कट तो ग्रो 0 अनि कट तो ग्रो मका दे मतलब यानी से माइनस तो रो ये साया तो 8,855 मका द 285 अदो इतार गदि सी अनि से कट तो मतमदा क्या ले रे 3 सो अदो ने इन साया तो 3% मागी डिस्काउंट है अदो इतार गदि क्या चुमे सी जी चुमे सिनी अंगांग सिंग न कोई ने नॉलेज फंगबो इतार गदि लाइक तौरमु सब्सक्राइब तौरमु मतंगी वीडियो सुंगाइरमु क्वेश्चन सी हौबदसु हापके अरोइबदबसु हापके मतंगी अतोपा अंका अमु ngaidun लेरमु